Dragi moji, dobrodošli u novi video. Današnji video je, ne mogu da vam kažem koliko težak, koliko bolan i koliko je mladih ljudi izgubilo živote i oni što su ostali živi su izgubili živote. Reč je o jednoj devojci koja je imala otprilike 17-18 godina i jednostavno rođena je 2004. godine. To je godina rođenja moje bratanice, tako da ja prosto imam problem da pričam o ovome jer ovo je zaista jedan jako težak slučaj za mene. U pitanju je slučaj Mackenzie, mlade Mackenzie, koja se zabavljala sa dečkom i jednostavno to je bila jedna turbulentna veza. Kažem vam, rođena je 2004. godine, 2. avgusta, imala je lepo detinjstvo sa svojim roditeljima, jednostavno u Ohaju gde je živela, zaista je imala jedan onako ok život i u mladim godinama, naravno, kao i sva deca, počinje sa TikTokom, ali ona je bila vrlo ambiciozna i, kako drugi kažu, bila je jako sebična, bila je jako samoambiciozna, znači samo ja i niko više, i zaista je bila prelepa devojka i mislim da je mogla da osvoji svet, ali nažalost sve se preokrenulo jednog dana kad je ona prvo počela da koristi narkotike, zatim neke crkve uništavali su, znači to je bilo njihovo zezanje, ali eto, upoznala je dečka s kojim se zabavljala skoro 2 godine i to je bio dečko koji se zvao Dominik i zaista na kraju se je preselila kod njega i živela sa njim, jako je voleo, jednostavno i maturu su imali zajedno i pratio je na maturi i on je bio jedna kao umetnička duša i svirao je i on je isto želeo mnogo od života, ali nažalost jedne kobne noći, odnosno kobnog jutra, svašta se tu desilo i evo, počeli su 2021. da se zabavljaju i stvarno su postavljali na mrežama, znači ona je postavljala čak na svom Instagramu njihove slike. U tom trenutku je živela sa njihovim roditeljima, zajedno su maturirali i jednostavno da kažem, sve je bilo na neki način savršeno, prelepa devojka, presladak dečko, tako da imali su jako puno turbulencija u vezi i eto, ona jednostavno možda to nije mogla sve da prebrodi i onda se usudila na jedan korak koji je bio jako traumatičan za sve, a inače kažu za nju da je bila onako vrlo nesvesna onoga što može da prouzrokuje svojim delima. Više puta je bila u kolima sa svojim dečkom i pretila mu da će se ubiti, da će ubiti i njega i nju, da ovo, da ono. Znači bila je jednostavno onako jedno samoživo biće koje je samo za sebe tražilo sve. Ništa nije davala, a puno je tražila. Iskreno za mene je to jedna razmažena devojčica koja od roditelja nije dobila prave savete kako treba živeti, kako se treba ponašati prema nekim kritičnim situacijama u životu kao što su raskidi, da jednostavno iako neko raskine sa vama, ona je imala tek 18 godina i zaista život je bio, da kažem, život je radio za nju, imala je prelepog dečka, ali su jednostavno stalno imali te probleme, raskidali,
onda su se pomirili, pa opet raskidali, pa opet se pomirili. I tog 30. jula 2022. godine oni su bili na žurci, super su se provodili, zezali su se, međutim, verovatno je izbila neka svađa između Mackenzie i njenog dečka, ali to niko nije saznao do trenutka kad oni su krenuli kući. Njihov drug, koga ovdje vidite na slici, je tražio od njih da ga dobace samo do kuće. Znači, ona je vozila, tako da oni su se složili sa tim da njega jednostavno odbace do kuće. On je sedeo pozadi na sedištu, a napred je Mackenzie vozila, a pored nje je bio njen dečko Dominik, tako da oni su krenuli kolima sa njom da oni odbace prvo druga, pa da oni idu kući. Međutim, desilo se nešto strašno. Oko 5 ujutru napustili su tu zabavu i krenuli da se voze. Mackenzie je vozila i u jednom trenutku, ovo je skretanje gde ona napravila potpuno normalno, znači apsolutno ništa nije ukazivalo da će se nešto desiti, niti ona brzo vozila, niti bilo šta, ali kada je skrenula, ona je dodala gas i ovo se desilo. Sa 160 km na sat, evo ga, gledajte koja je to brzina bila, ona je jednostavno udarila u zid. Kakva je svađa bila između njih dvoje i da li je bila svađa i šta se desilo, to niko ne zna. Uglavnom, ona kad je skretala iz te ulice, sve je bilo normalno. Znači, kada su bili u sudnici, ona je normalno skrenula desno u tu ulicu, međutim, sa 160 km na sat je udarila u taj zid. Kada su policajci došli na lice mesta, nažalost i Dominik i Damjan, njihov drug i njen dečko, bili su na mestu mrtvi, ali kad su otvorili vrata vozača, shvatili su da je ona živa. I uvek nekako vozači prežive, ne znam iz kog razloga, ali eto, pazite se kao su vozači, jer zaista uvek su vozači poginu. Izvukli su je iz kola, videli su da daje znake života, odveli je u bolnicu i na svu sreću Mackenzie se oporavila. U ovom trenutku policajci dolaze na lice mesta i kažu niko ne daje znake života, niko ne diše, ali kad su malo bolje pogledali i kad su otvorili vrata suvozača, shvatili su da Mackenzie daje znake života. U tom trenutku je izvlače iz auta jer dvojica momaka su mrtvi definitivno i jednostavno izvlače je iz auta i odvoze u bolnicu. U toj bolnici se oporavljala, ali definitivno su shvatili da je ona htela i sebe da ubije i to je ta neka, ja ne znam, je li to mladalačka ljubav? Da svi zajedno poginemo i to je naš cilj, ako me ne voliš, ja ću ubiti i tebe i sebe. Policajci su bili šokirani, međutim kada su je odveli na oporavak imala je par operacija i u krvi joj je nađeno da je koristila marihuanu i još neka dodatna sredstva. Kada su pogledali ceo njen slučaj, shvatili su da je bilo namerno. Kada se probudila iz kome i sa svih tih operacija, ona je rekla da je ona kriva što su poginuli njen dečko i njihov drug. Međutim, doktori su mislili da je to kao neka halucinacija devojke koja se tek probudila iz kome, ali policajci nisu baš tako shvatili celu ovu priču. Naime, policajci su već shvatili šta se dešava i da je ona već pretila i da mu je rekla da će da
udari svoj auto i da će da ih zajedno ubije. U stvari to je bila njena poenta i tog puta da ona ne preživi, zato što je već pravila i pretnje i sve ostalo vezano za Dominika, da će ona njega ubiti, a ubiti i sebe zajedno sa njim. Ova devojka nakon što se sve desilo u julu je u novembru postavljala slike gde se ona maskirala, gde je ona srećna, gde je ona sa svojim drugaricama, postavljala je na mreže, takođe je nastavila sa TikTokom, kao da se ništa nije desilo. Čak su je videli na koncertu i to bukvalno samo što se oporavila, znači još uvijek je bila u kolicima, ona je jednostavno otišla na koncert svoje omiljene grupe i želela da se provede maksimalno. Tako da nekako niko nije video to neko, taj neki žal što je ona u tom trenutku ubila 2 ljudi. Mislim, ona je ostala živa, kako da vam kažem, pukom srećom. Ona je zaista htela i sebi da naudi. I vidite sada kako ona skreće najnormalnije u tu ulicu, a zatim, nakon toga, dodaje gas i ide 160 km na sat. U tom trenutku okreće vozilo i udara direktno u zid. Tako da, ja verujem da ona htela i sebe da ubije i to je okej. Znači, htela je jednostavno sve njih da ubije, ali na svu sreću ostala je živa. I to je policajcima nekako dalo nadu da ona zaista to nije uradila niti slučajno, niti je se to kao desilo. Ne. Ona je ovo uradila sa namerom da ubije i sebe i njih dvojicu. To što je ostala živa ne znači da ne treba da odgovara za ubistvo 2 dece. Ona je imala 17 godina u tom trenutku i oni su je poslali u tu maloletni zatvor. Međutim, jako brzo ona napunila 18 i u Americi je pravilo da čak i sa 14 godina mogu da vam sude kao da ste punoletni. Sve su pregledali. Znači, policija je sve pregledala, videla je sve kamere, videla je sve što se ona dopisivala sa svojim dečkom, kako se ponašala, kako je bila bahata, kako mu je pretila jako puno. Tako da ovo je samo bio kraj svega toga i meni je zaista žao što je upropastila apsolutno sve živote. Ubila je svog dečka Dominika, ubila je svog druga i na neki način ubila je i sebe. Jer jednostavno svi su bili u fazonu da, ona je kriva za sve. Čak i pre toga gledala, kao što vidite previously visited, znači gledala je to mesto zločina i čini mi se kao da je gledala gde može dovoljno da se zaleti, da udari u zid i da pobije sebe i sve oko sebe. Uhapšena je 2023. Imala je puno optužbi, ali ona je, devojčica, mislila da će ona da se izvuče tako što će joj oduzeti vozačku na 10 godina i to je to. Apsolutno nije verovala da će se bilo šta desiti gore od toga, jer je bila maloletna u tom trenutku. U tom trenutku njeni advokati su je savjetovali da ona ide na suđenje, da ne prepusti ništa slučaju i da ona kao jadna jedna mala devojčica bude oslobođena. Međutim, njoj se sudilo kao da je odrasla osoba i u tome je bila poenta da joj se sudilo kao da ima 18+ i u svakom trenutku su gledali sve,
Znači, apsolutno sve poruke, sve njene pretnje, a i tekako je pravila pretnje svom dečku da će ubiti i njega i nju. Jednostavno bila je mala, bolesna devojčica. Kada su shvatili, ona je htjela da obije i njegovu kuću i kad su jednostavno oni raskinuli, ona to nije mogla da prihvati, ali bila je uvek tu na društvenim mrežama, ona je srećna, ona je divna, jer zaista je bila jako lepa devojka. Međutim, u sudnici su shvatili sve, bili su na uvid svi njeni događaji posle ubistva, znači i da je išla na Halloween, da je slavila, da se maskirala i da je sve to prikazivala na društvenim mrežama, da jednostavno devojka nije imala nikakav osjećaj da je ona nešto loše uradila. To jest da je ubila ovu dvojicu momaka zaista bez ikakvog sažaljenja i bez igde ičega. Znači, osjećala se kao da ona zaista uopšte nije kriva za taj zločin, a on ju se naravno pripisao na suđenju, tako da svima je bilo jasno ko je Mackenzie, koliko je razmažena, koliko je puna sebe, koliko je bahata. The video clearly shows the purpose and intent of the defendant. Ali iako je ona i cijela njena porodica verovala, dokazi pokazuju potpuno suprotno. To literal hell on wheels. Her actions were controlled, methodical, deliberate, intentional, and purposeful. This was not reckless driving. This was murder. Iskreno, ništa nije radilo u njenu korist što se tiče suđenja. Tako da, eto, pogledajte dalje šta se dešavalo, ali zaista ništa, apsolutno ništa nije bilo na njenoj strani, iako je ona mislila da je sve na njenoj strani greška. Tačno znala šta radi i ona je bila svesna da želi da napravi zločin, da želi da ubije sebe, svog dečka i njegovog druga. Takođe je nastavila život najnormalnije posle svega toga. Sada ćete čuti majku ubijenog Damiana. With his infectious smile, he was a gifted athlete. He had plans to go to barber school and open his own shop. My son did not have a clique of friends, but instead was a friend to all. He would go out of his way to show love and kindness to others, including those that were often cast aside by society, the less fortunate, the developmentally challenged, the hurting, and the unvalued. Davion made sure that everyone that crossed his path knew that he truly saw them, that he valued them, and that they were worth his time. Davion and my kids have had more than their fair share of heartbreak, of hardship, and of loss. Davion was adopted with his sisters from foster care. They are biological siblings. We are honored to be chosen, or to have been chosen, to be their parents. Their forever family. I am devastated by the loss of Davion. The world lost a truly special man. For seeking the truth behind this crash. Thanks to them, we all know what happened in that car that day. What we don't know is why. I wish I could change this every day. I lost 3 children in that crash. Not a minute goes by each day that I don't think about my son. Mackenzie Cerullo had a choice. Dom and Davion did not. Ovo što ste čuli su bile izjave majki, znači 2 majke koje su izgubile svoje sinove. I kaže majka, Mackenzie je imala izbor, ali Dominik i Davion nisu imali izbor. Znači oni su bukvalno bili u svemu tome u čemu nisu želeli da budu, ali eto, ona je ipak odlučila da ubije i svog dečka
i njihovog druga i to je to. Mackenzie, going to prison because you did this. Be thankful that you're still alive and have a future, whatever that may be. Dom and Davion were robbed of their futures, their hopes, and their dreams. Mackenzie showed no mercy on Dominic, nor did she on Davion. Only God at this time can have mercy on her soul. Thank you. My name is Natalie Sherilla. I just want to say, am I allowed to address them at all? Sure. I just want to say to the families that I'm broken, sad, and lost, and my heart hurts for everyone, okay? Davion was her new friend, and Dom was the love of her life, and he was part of our family, okay? I'm just so sorry that this happened, and we're heartbroken, okay? And then... Inače, ova žena se izvinjava svima, jako je žao zbog svega, ali njena ćerka je ipak živa i ona ne može da shvati da je njena ćerka to uradila sa predumišljajem, da je ona tačno znala šta radi u tom trenutku i da je ona kriva za ovaj zločin, a to što je ostala živa je još bolje, jer može da joj se sudi da je ubila ova dva momka bez ikakvog sažaljenja, bez ikakve priče o tome da joj je žao. Ne, njoj nije bilo žao, ona je samo htjela da dobije neku tu minimalnu kaznu, da joj se oduzme vozačka dozvola, kao navodno ona to ništa, apsolutno ništa nije uradila sa namerom. I džabe je njena bolesna majka pokušala da je odbrani i pričala o njoj i sve najbolje i kako ona nije to namerno. Svi snimci pokazuju da je ona to baš namerno uradila, da je bila svesna svega i da je jednostavno želela da naudi i sebi i svima drugima u kolima. Inače, Mackenzie je nakon ubistva najnormalnije se obukla za noć veštica. Vidite, to je bilo 30. jula ili 31. Ona je već 31. oktobra bila obučena za noć veštica. Pre toga je u kolicima išla na koncert, tako da sve ovo što je njena majka pričala apsolutno pada u vodu, niko je ne veruje. Ona se naravno izvinjava svima, ali štiti svoju ćerku, što je na neki način normalno, ali u ovom slučaju ne znam. Evo, ne znam da li bi to bilo normalno za mene. I'm hearing an awful lot about your daughter, and not hearing very much about the two. Dominic, okay, I'm asking you for a leniency because this was a tragic accident that she does not remember. And Davion, he's a new friend. I'm so sorry. Does that mean his life is worthless? No. God, no, not at all. They all loved each other. They all spent every day together. I understand what it looks like. I'm saying that it was a tragic accident. She would never. Well, we're going to have to disagree. I understand. Right. And I respect your position. I understand. Koliko god je ova majka želela da pomogne svojoj ćerki, na kraju je ispalo da je odmogla, jer je bukvalno pričala nebuloze. Kako je Damjan bio njihov nov drug, kaže sudija, pa čekaj, on je manje važan. Ne. Znači, ljudi, ova žena nije normalna i ova žena je bukvalno naudila svoje ćerki. Eto, njena izjava ovde na sudu je sve poremetila i svi su popizdeli. Mackenzie, you don't have to speak if you don't want to. It's up to you. Okay? You can say if it's more comfortable. The families of Dom and Davion
I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. I love Dom and Davion. We were all friends and Dom was my soulmate. I wish I could take all your pain away. And I'm so sorry. And to my family, thank you for the support and all the love you guys give. Thank you for fighting with me. I love you all so much. I'm done. Thank you. Na kraju je htjela da da izjavu i eto, čuli ste. Žao je zbog svega, žao je zbog njene porodice, zbog porodice ostalih, ali jednostavno to nije dovoljno bilo za sudije i ona je dobila zaista najgoru moguću optužbu. I džabe je plakala, džabe se prenemagala, da, ona je htjela i sebi da naudi, definitivno, ali s obzirom da je preživela, svi su želeli da je vide kao okrivljenu, jer svi su znali da je sve to što je uradila potpuno namerno. Teenagers and were not indicative of guilt. Some also believe that Sharilla's acceleration could have either been her accidentally pressing the accelerator instead of the brake. Luda tinejdžerka. Išla je na sve ili ništa. Znači, ja verujem da je ona htjela i sebe da ubije. Znači, ja to zaista verujem. Ali, eto, nažalost, ubila je svog dečka i svog druga, a ona je ostala živa i na koji način je ostala živa i kako su oni sve to istražili i šta se sve dešavalo u tom slučaju, mislim da je bilo vreme da ona bude zaista osuđena za to što je uradila, pa taman bila nesvesna, želela da povredi sebe. Ko te jebe, ostala si živa i moraš da odgovaraš za svoje postupke. Horrible for everybody. Yeah, I lost my son. It's harder on our family, but I don't want the rest of her life ruined too. It isn't going to make me feel any better. Mackenzie is currently serving her sentence in the Ohio Reformatory for Women. With her following of people who believe in her innocence, she receives letters from them in prison. Osuđena je tako da će imati mogućnost da traži da izađe iz zatvora 2037. godine. Ne znam. Da li je to dovoljno? Nemam pojma. Mislim da nije za 2 ubistva. Ali eto, ipak nije dobila doživotnu, što sam joj ja želela. 2037. Pa ne znam, ona će imati 40 i nešto godina i opet će imati šansu za drugi život. Eto, ljudi, procenite sami pa mi recite da li je to ok kazna za nju ili je trebala da dobije 2 doživotne, što sam ja želela za nju, ali eto, nije se desilo. 2 momka su izgubila živote i to je zaista nešto što ne može da se kupi ni godinama u zatvoru, ni doživotnom robijom, niti bilo čime. Jednostavno, ona je to uradila sa namerom, do duše da ubije i sebe, kao što sam 100 puta rekla, ali i da ubije i njih. Tako da, trebala je da odgovara za taj zločin mnogo više od onoga što su joj dali. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Komentarišite, recite mi vaše mišljenje, pa se vidimo u nekom narednom. Stvarno, ovaj video je bio jako težak za pričanje. Pozdrav veliki svima. Ćao!